Ek hou van koffie, 2 suiker, my bier lekker koud. Brandewyn trippel en jou bietjie stout. Ja, ek kan actually nie glo ek is hier nie. Ek is hier vir my haaroorplanting en excited, angstig, ek weet nog nie regtig, maar ja, dis hier. Hou die meeste van jou. My naam is Roan de Tooy, ek is 'n Suid-Afrikaanse musikant. Ek sing in 7 tale. Ek skryf liedjies, ek is in die ateljee kant daarvan. Ek is baie lief vir buitelug goed, so ons ry bietjie motorfietsse, ons vang bietjie vis, ons jag 'n bietjie en speel golf as ek tyd het. Ja, ek dink die groot ding is as jy ou so in die spieël kyk en jy kan ek sê altyd as jy jou hare kan begin tel. As jy so op jou kop kyk en jy kan hulle fisies tel, dan weet jy jong. Die kopvel raak nou meer en die hare raak nou minder. Ek kan nie hier lekker sien nie, maar ek hoor hier word dit dinner van my informante af. Sê vir my hier bo word so 'n bietjie dinner, maar nog nie te ernstig nie. Maar ja, ek dink die grootste probleem areas is maar hier die gedeeltes waar meeste mans gewoonlik eers te bles word. I think for so many years, especially men, and I mean, I don't want to exclude men, but I would say in the average, more men are likely not to look after themselves the way they need to. They don't go to facials, they don't do stuff to their bodies. I mean, and then at the end of the day, when they're older, they sit back and say, yeah, maybe I should have put on some sunblock just for a start. And I think that's something that's changing. It's getting there slowly but surely, and I think if you just stand up and say, well, but this is what I'm doing. I mean, I'm doing a facial every now and again. I'm willing to go on camera and say, I'm going to do my hair and I'm going to make sure my hairline comes back a bit down so that I do look a bit younger and do look a bit fresh. Ek het alweer Armani gekies as gevolg van die track record. Ek dink die eerlikheid waarmee hulle 'n ou approach is vir my amper die lekker ding. Ek is 'n groot honesty ou. Ek hou daarvan om 'n verhouding te bou en om 'n verhouding te hê met iemand wat naby genoeg aan jou is. So ek dink dit is maar die lekkerste ding, is om die verhouding is lekker naby en is lekker by jou. Albie, thank you very much for giving me this opportunity to get my hair back in shape. Thank you very much for what you're doing to people all over the world to make sure they've got a better appearance and they get older a bit better. Daar's die hare weg. Sien vir julle een van die dae en hou julle 'n bietjie die progress dop. Cheers.